Mwiriwe neza, mwagize neza kuba mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Hino umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru aba yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Muri aya makuru muri buze kuba muri kumwe nanjye Daniel Niyonkuru. Muri aya makuru reka dutangire tubabwira ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'urwego rw'imiryango itari iya leta mu Rwanda, Rwanda Joy Forum, cyatanze ubukangurambaga bwihariye ku banyeshuri bo mu kigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Remera ni mu karere ka Ngoma. Ni ubukangurambaga bwakorewe mu kigo cy'amashuri cya GS Gaseta TSS bugamije kwigisha abana ko bakwirinda kurumwa n'imbwa n'ibisazi bituruka ku kurumwa nazo, ko bakitwara igihe bibaye no gukangurira umuryango mugari gufata ingamba zo kubyirinda. Abanyeshuri bitabiriye ubukangurambaga bavuga ko bungutse ubumenyi bushya buzabafasha kurengera ubuzima bwabo badasize n'ubw'abandi. Ni mu gihe akarere ka Ngoma kaza ku mwanya wa 9 mu dufite umubare munini w'imbwa, aho habarirwa imbwa zigera muri 946. Ni mu gihe injangwe zo nazo ziri mu bwoko bwazo zigera muri 374. Muri Nzeri hano mu gihugu cy'u Rwanda hazatangira kwigishwa amasomo yo ku rwego rwa kaminuza y'ururimi rw'amarenga, azaba agenewe abazigisha abandi n'abazakora ivugabutumwa. Ibi bikaba byaratangajwe ku munsi wo kwa gatandatu tariki 24 Mutarama uyu mwaka, ubwo hatangwaga inyubako izakoreramo ishuri rya African The Christian College riherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora. Iri shuri kandi rizakira abanyeshuri bafite ubumuga n'abatabufite, rikaba riri gushaka ibyangombwa bitangwa n'inama y'amashuri makuru na kaminuza heke ngo rizatangire kwigisha mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelors ku barangije amashuri yisumbuye ariko n'abandi basanzwe barize andi masomo ya kaminuza. Umuyobozi w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD Ndayisaba Emmanuel yatangaje ko iryo shuri ari igisubizo ku burezi bw'abafite ubumuga burimo kutumva no kutavuga, kuko hakiri icyuho kinini mu bafite ibyo bibazo mu mashuri ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bindi kandi byiriwe bivugwa ni topike yahawe inkuru, aho yaje gusakara ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru ivuga ngo umugabo ufite igitsina kinini umubona gute cyangwa umwumva ute? Tutabeshyanye uba wumva ari wowe ushoboye muri cya gikorwa cyo mu gitanda, kuko aribo bemeza abo bari kugihuriramo. Icyakora uko byakomeje kugenda biterwaho inkuru no kwibeshya, nk'uko inzobere mu bijyanye n'ibitsina yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mindy Deseta yabitangaje, yerekana ko ahubwo bamwe mu bafite ibitsina bingana umusozi bahorana amaganya. Yavuze ko burya kuba umugabo yagira igitsina kirekire cyangwa kinini atari byo bituma ashimisha umuntu mu buriri, ko ahubwo iyo myumvire ituma abagabo bameze gutyo bahura n'ibibazo byo mu mutwe. Abagabo bafite ibitsina binini bakunzwe kugaragazwa nk'abantu bahiriwe, kuko bivugwa ko babasha gushimisha abo bakoranye igikorwa cy'abashakanye. Muganga Deseta ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ibitsina wagaragaza ko ibyo kugira igitsina kingana umusozi byongera umutwaro kuri abo bantu, kuko abantu baba babitezeho byinshi mu bijyanye n'icyo gikorwa nyamara bihabanye n'ibigikorerwamo. Uyu muganga unafasha abantu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku ngingo y'imibonano mpuzabitsina, aganira na HuffPost yagaragaje uburyo bamwe mu bagabo bafite igitsina kinini bakunze kuba bikoreye umutwaro w'uburyo sosiyete bafata, kandi bihabanye n'ukuri ku buryo igikorwa cy'abashakanye kiba kimeze kuri bo. Nanone kandi mu bindi byiriwe bivugwa mu ntara y'Iburengerazuba, abakora umwuga wo gutwara ubwato mu kiyaga cya Kivu bifuza ko bashyirirwaho uburyo bwo kubakorera impushya zemewe n'amategeko bazajya bifashisha mu
kazi kabo. Abavuga ibi ni abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu bwato bunini bifuza ko bashyirirwaho uburyo bwo guhabwa impushya zo gutwara ubwo bwato ngo byaca akajagari gakorerwa mu mwuga wabo muri iki kiyaga cya Kivu. Bavuga kandi ko bashyiriyeho uburyo bwo gukorera impushya zo gutwara ubwato nk'uko bikorwa mu bundi buryo bw'ubwikorezi byabafasha kurushaho. Abashoferi batwara ubwato bakaba barabigaragarije ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA mu nama yabahuje kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama uyu mwaka. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi kandi bukaba bwarashimiye abashoferi uruhare rwabo mu iterambere bagira mu bwikorezi, bubizeza ko ibibazo byose bahura nabyo muri ubu bwikorezi bizwi kandi ko hazashirwamo imbaraga nyinshi hashakwa uko hashyirwaho uburyo bwo gukorera impushya zo gutwara ubwo bwato nk'uko babigaragaje. Ubwikorezi bwo mu mazi bukaba bukoreshwa mu gutwara ibintu byinshi kimwe n'imihanda, bukaba bubumbatiye iterambere ry'igihugu, ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ubuhahiranire bw'ibihugu bituranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Naho mu makuru yiriwe avugwa mu bijyanye n'imikino n'imyidagaduro, reka tuyahere mu mikino, aho myugariro w'ikipe ya APR FC hano mu Rwanda Niyigena Clement ashobora kwerekeza muri Al Hilal Omdurman hatagize igihinduka. Muri iyi weekend tuvuyemo nibwo hatangiye gusohoka amakuru akomeye avuga ko Niyigena Clement ibiganiro na Al Hilal Omdurman byamaze kurangira, igisigaye ari umwanzuro w'ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC akabona kwerekezamo. Ni amakuru yatangiye kuvugwa turutse ku munyamakuru ukomeye wo muri Sudani uba hafi ya Al Hilal witwa Al Tahir Sahih ku cyumweru tariki 25 Mutarama uyu mwaka, watangaje ko Niyigena Clement yamaze kurangizanya amasezerano na Al Hilal, igisigaye ari umwanzuro wa nyuma w'ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC. Naho abasifuzi bo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa bitabiriye amahugurwa y'umunsi umwe agamije kubongera ubumenyi bwabo mu bijyanye n'amategeko, ndetse bose bakaba batsinze ikizamini cy'imbaraga z'umubiri. Cyumweru tariki 25 hari ku munsi w'ejo nibwo habaye amahugurwa y'abasifuzi agamije kubongerera ubumenyi mu by'amategeko. Ibi bikaba byarakozwe mu gihe hategerejwe gutangira imikino yo kwishyura ya shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, Rwanda Premier League. Aya mahugurwa akaba yarakubiyemo ibizamini ku bijyanye n'imbaraga z'umubiri n'inyigisho zishingiye ku bumenyi mu mategeko y'ubusifuzi. Aya mahugurwa kandi akaba yaratangiriye kuri Kigali Peha Stadium, aho abasifuzi bakoreye ikizamini cy'imbaraga z'umubiri, nyuma bakomereza kuri hoteli ya Ferwafa i Remera guhabwa amasomo yo mu ishuri. Aya mahugurwa yarayobowe n'abarimo Hakizimana Louis, Sekamana Abdul Karim, Kagabo Isa, Hakizimana Ambroise, Munyemana Hudu, ndetse abarimo Yadufashije Janine ndetse na Kagabo Ahmed bakaba aribo bari bayoboye ikizamini cy'imbaraga. Naho mu myidagaduro, ukoresha izina rya Atanya Fiona ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok wavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda rukenye bigakurikirwa n'impaka. Yavuze ko ari amashusho yifashe ubwo yarahagaze nabi mu mufuka ndetse amaze gutekerwa umutwe n'uwari wamwizeje akazi bikamutera agahinda, agahera ko atanga buriya butumwa mwabonye butambuka kuri urwo rubuga rwa TikTok. Ku mbuga nkoranyambaga akaba amaze iminsi hari impaka zazamuwe n'ubutumwa bw'amashusho bw'uyu mukobwa wavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda rufite ubukene bukabije, aho yanitanzeho urugero ko nawe yugarijwe n'ubwo bukene, ko mu mufuka we afite ibiceri 300 gusa, nyamara ko uwamubona atabimukekeraho. Naho mu makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD ryatoye Reverien Ndikuriyo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru waryo muri manda y'imyaka 5. Ni amatora yabaye ku itariki ya 25 hari ku munsi w'ejo mu nteko rusange idasanzwe y'iri shyaka. Ubutumwa bwatangajwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga za CNDD-FDD bugaragaza ko abanyamuryango baryo bongeye kugirira icyizere umunyamabanga mukuru Reverien
Charrier ndetse n'umwungirije Cyriaque Nshimirimana bagumishijwe mu nshingano zabo muri manda nshya y'imyaka 5. Mu yandi makuru kandi yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, muri Sudani y'Epfo ingabo za leta zahaye amasaha 48 abaturage bose kuva mu gace zishaka kugabamo ibitero. Ingabo za leta ya Sudani y'Epfo muri iki gihugu zikaba zirimo gutegura igitero simusiga, ni igitero zise Operation Enduring Peace ku mutwe bahanganye wigarura uduce mu ntara ya Jonglei, none zikaba zasabye abaturage bose kuva aho hantu mu masaha atarenze 48, ni ukuvuga iminsi 2. Abaturage bose n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu duce twa Nahiroli, Yuloli ndetse na Akobo tw'iyo ntara bakaba basabwe kujya aho bashobora kurindwa mbere y'uko iki gitero gitangira. Ku rundi ruhande ariko umukuru w'umutwe wa CPLA-IO we yategetse abarwanyi be gukomeza urugamba kugeza bafashe umurwa mukuru w'iki gihugu cya Sudani y'Epfo ariwe Juba. Ubuyobozi bwa Uganda bwirukanye abanyamakuru 3 b'Abafaransa bageze muri iki gihugu gukurikirana amatora ya perezida aho Yoweri Museveni yatsindiye manda ya 7 yikurikiranya mu matora yaranzwe n'igenzura rikomeye mu itangazamakuru. Mu birukanywe harimo Bastien Lenoir, umunyamakuru wa France 24 ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba wageze muri Uganda ku itariki ya 17 Mutarama uyu mwaka, umunsi hatangarijwe ibyavuye mu matora. Nk'uko byemejwe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka RCF, Lenoir yari yagiye ku biro by'abinjira n'abasohoka kugira ngo yandikishe uruhushya rw'akazi yari amaze kubona, ariko asabwa guhita ava mu gihugu. Naho umunyapolitike Rigathi Gachagua wabaye vice perezida w'igihugu cya Kenya yashinje perezida uriho wo muri iki gihugu cya Kenya William Ruto gushaka kumwicisha amwohereza abicanyi karahabutaka aho yari arimo asengera. Byabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 25 Mutarama uyu mwaka mu gace ka Nyeri, ubwo Rigathi Gachagua yari yagiye kwifatanya n'abaturage mu masengesho mu rusengero rwa Wailima ICK. Gachagua akaba yaranditse ku rubuga rwa X n'izindi mbuga nkoranyambaga ze ko perezida William Ruto yohereje itsinda ry'abicanyi kugira ngo rize kumwicira muri urwo rusengero yari arimo. Jye nitwa Daniel Niyonkuru, ni nuko nsoje amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Reka mbashimire cyane mwe mwese twabanyemo, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.